Tukin Khan Kolasib-ah Zirtirtu Ni pualin zirtirtute chawimawina hunle kawng zawh BUATSAIH ani. BILKHAWTHLIR Joint Village Council in Teachers Day LAWMNA an BUATSAIH chu BIALTU MLA LALRINSANGA RALTE CHUAN NIIN HMANPUI. Pvt.Ltd Junior Engineer C Lalfakawma, son of C Thangkhuma late Khatla South Chawnga Road chu contractor hnen atanga thamna avanga court in thiam lo chantir chu kumli tang turin shem ani. Zirtirtute chibe ule C Lalfakawma kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun chamang. Tukin Khan Kolasib-ah Zirtirtu Ni pualin zirtirtute chawimawina hunle kawng zawh BUATSAIH ani. Kolasib-ah Zirtirtu Ni puala in BUATSAIH chu Kolasib District Education Officer Pvt.Ltd kai shwaya kalkhomte LAWMNA thu asoibaka zirtirtute ni manchan asoifia bok Kolasib All NGO Coordination Committee Chairman Thomas Dilal England chuan zirtirtute poimo na soyen zirtirtute chu mipui vantlang in ngana bulpui ania anro puin anmo phurna po asang hle ani ati zirtirtute chu na zawm thoktu anni thu soyen thatak le te mataka anrong bolna zirtirtu na chu chunjom zel turin du sakna ahlana zirlai te fuina thu soyen no pangte thiam theina thurok chu annu le pa le zirtirtute thu oi ani atia anti torte te mataka an tho chuan hlotlin na chu khelvin alo thleng don ani ti in voina zirlai te chu nakina ram le khotlang hrai tu torte anni angin te mataka zirtur le ruihlo laka inthiar film tlat turin afoi ani. Tukin Teachers Day puala inkom toy BUATSAIH hian zirtirtu tha thlan chhuate hena chawimawina parchi hlan ania H H.VANLANGHAKA Headmaster Government Diakon High School National Teacher Award Sangni Songpare dong tute Pularin Moyangente State Teacher Award Sangni Songpani dong tute Pualin Headmaster Government TS Loya Middle School State Award for Meritorious Teachers 2017 dong tute H Lalrinsanga Headmaster Government Diakon Middle School through District Teachers Award 2008 and State Teacher Award 2010 dong to the party or tirania MZP headquarters Kolasib le MSU Kolasib district kai chhuain Kolasib kachung school shanga zirlai te chu zirtirtu te chawimawin thu ziak kenga kawng zawh in DC office twal zol kumtlong run veng thar le banglakona te an aw rualani. BILKHAWTHLIR Joint Village Council in Teachers Day LAWMNA an BUATSAIH chu BIALTU MLA LALRINSANGA RALTE CHUAN NIIN HMANPUI. BILKHAWTHLIR Joint Village Council BUATSAIH in Teachers Day LAWMNA chu Community Hall BILKHAWTHLIR man ania he huna hian KHUALLIAN chuan abial chung serlui Assembly Constituency huam chunga zirtirtu zongzong te chu Teachers Day chibe bugin du sakna ahlana ram mason na hi zirna tel lo chuan atlon din theilo awangin zirtirtu te chu ram siam tu poimo ber pakhat anni atia zirtirtu te poimo zia soin zirtirtu te chu thalai te ru le ngai to na BUATSAIH tu te anni thu soin zirtirtu te chuan zirlai te chu zirlai buba kanundan chate an zirtira anrel ruput mangle khwale tui chani turin kong an kong mu thin ani atia LALRINSANGA RALTE chuan zirtirtu na hi khovel point na so omberte zinga achhiar ani atia zirtirtu tha chuan ramle hnam chung kwale khotlang tan chen fak omni turin zirlai te acher chuak thin ti soin teimalerin omtakan na thok turin zirtirtu te chu afuya Serlui BIALTU MLA chuan zirtirtute chu anni malle school chungchanga har satna anne ite anena thlen shelo tura chain an har satna a theitop chu apui a in huam thu soya LALRINSANGA RALTE chuan BILKHAWTHLIR masona na tho sang sang te soin BILKHAWTHLIR khwa in masona anne theina tura ma an lakna kong sang sanga zirtirtuten an lo troi om thin na ale an thlop thin na a lom thu soya troi om chunjom zel turin asom ngal bokani. BILKHAWTHLIR Joint VC in Teachers Day LAWMNA an BUATSAIH hian BILKHAWTHLIR khwa zirtirtu zongzong baka zirtirtu pension to te po antela Pvt.Ltd Chairman Joint VC BILKHAWTHLIR kai shwai Teachers Day LAWMNA a hian pupi Vice Chairman Joint VC BILKHAWTHLIR chuan thu asoi boka he huna hian Reverend Lalshrai tlwanga pachuaw PCI BILKHAWTHLIR chuan hun ser amanga Teachers Day LAWMNA atan hian tlai lama ruai an the ngalani.
Thing tel ko chung le aram chung zo siam na mun dab be pui thla ka ni a rak zo bil lai thanem tak an man ba ka asiam na man ruwa bungbe le zo bil na zem te ti chiat ni a zo thlor tur an man hi avain liter zanga vel ani he huna hian VC VDP le tlom ngai pol sang sang ten an thok chwa ka thing tel area a zo le rui thei thil reng reng dan lawa siam le zwar te cho dawzel an tum ti an soi Pvt.Ltd Junior Engineer C Lalfakawma son of C Thangkhuma late Khatla South Chawnga Road chu contractor hnen na changa thamna alaka wangin court in thiam lo a chantir chu kumli tang turin shrem ani C Lalfakawma a rok thu boya hian Special Court Prevention of Corruption Act Judge Dr. H.T. LALRINSANGA chuan nimin khan thutlungna asiama Indian Penal Code Section 409 le PC Act 1988 Section 13(2) hnuaia thiam lo a chantir ani Court judgment at Arlandanin Mizoram Pvt.Ltd Deputy Secretary H.VANLANGHAKA chuan me ni somni sangni somni khan Mizoram lok ayukta athu boya theluta C Lalfakawma hian Pvt.Ltd Khozol Division na Junior Engineer na atho lain rabung le aiduzol inkar kong lai tu le enkol zui tu contractor le raw engan hena changin diklo takin cheng noi som pasari ala a subcontractor wanming tang hena changin cheng noi thum ala boka contractor le raw engan hena C Lalfakawman khozola thlen in pa le achian pa wanming thangatan subcontract na adil pui angin leimin pei thei dol ngena siam na pathum arwa mansaka chengnoi somni pakhat manani a contractor an pui ni lo hne contract na pek chon le Pvt.Ltd in pomsak theitu ani lo chunga lo pomsak mei ba ka rahman saktu ani chu Central Pvt.Ltd Manual 2014 Clause 33 nakal ani a C Lalfakawma hi thu boila ne ngai lo le chung ko chom tu ber ani ba ka ama mi mal sum paitan e rok fin fi ani lo awangin shemna hniam thei ang ber pek ani C Lalfakawma Pvt.Ltd ani anga thunei na le mo phurna mang swalin uchuak taka som tam tham mangin adu sak zong te dan lawa sam contract na athoti rawangin IPC Section 409 le PC Act Section 13(2) hnuaia thiam lo chantir ani le ro eng le wanming thanga te ro court a thu boi ngei to ani lain sarkar lama changa inleta thushetu a chana wangin thamna sum emodong anga pu na a fin fia zo ani lao Special Court chuan mason na thona a sarkar na thok engineer ten voi cha takle ante tur anti lo awanga na anvil ulok lo awangin mi poisum tam tak omzene lo alwan ral thin thu atar langa voin court in shemna apwana C Lalfakawma hi thu boila ne ngai lo le chung ko chom tu ber ani ba ka ama mi mal sum pai atan e ruk fin fi ani lo awangin kumsang ni som pali kuma asiam chat amendment siam ani angin Section 13 number 2 of PC Act 1988 hnuaia shemna hniam thei ang ber komli lung in tang turin achung thu hi rel ani DGP Anil Sukla IPS le Central Wame Shrai tu ten nimin khan kumin MLA in thlanpui nei ma a rampon atanga rui hlau lu dan konga malak chung chang an soi ho DGP pisa anin komna a hian Mizoram rui hlau lwar lu tukle ti rem konga Waime le police te chakle zwala tho ho dan turte rui hlau ngai enkol chung chang le a kai hnoi thil sang sang an soi hawa kumina MLA in thana mon omle thiang hlima om theina tura Waime le khutlang shrai tu tho ho atul thu an soi DGP hi DIG Northern Range LALRINSANGA IPS in Troy Oma Central Waime hi President Arlalngetan a ho bok ani Voin Khan School Education Minister Pulachandda RALTE chuan East Lungdara Thangbura Hola East Lungdar Zirna Centenary LAWMNA KHUALLIAN ni in HMANPUI Pulachandda RALTE chuan East Lungdar Zirna Centenary LAWMNA kalkhom te ma a thu soin East Lungdar in Zirna anda sanga Centenary hial an lom chu ro pui ati thu asoya Zirna da sang khwa hi engtiklai ma in ante ngai lawang ati Common State Award to Teachers a he khwa ami pulal engle na chong hlut thlan ani chu phu hle a asha thu asoi Minister chuan UPSC a mizo thalai te antlin mei theilo chan kanin zo thina Zirna a hian ramamo channa peturin chung kwale khutlang hian Zirna hi number 1 a kanda angai ati Minister chuan Mizoram sarkar in Zirna hi angai poimo a ane wangin sum har sale shpuikara zirtirtu sangni zasari chuanglak anni to ati Minister chuan mi puiten sarkar an thlop that awangin Indianam state dang anti theilo covid shpui len lain kum sangni somni pakhat le sangni somni pahni te board exam hlotling takin offline a BUATSAIH ni a hian sarkar in Zirna angai poimo zia le quality education von adu zia alantirani ati
Chantir ten he ramle nam mangai na an nei theinan sikula romin rel sakang cheti namhla chu za taka sakchin tur ati ania no pangten nun phung an shat nan zawh nun ti chu zirlai bua man ania mani trongeya science le mathematics te an zir theinan bilingual textbook siam ania no pangte zwa te zirlai bua zirtir bu le number bu te siam tharle ania zirlai bua milem lang te chu namdang mel ni lavin mizo mel ti lan ani atibok minister chuan zirlai ti chulal party na ne lekha zir turin acha a zule rui thei thila in manglo tur le mipat me chiat laka inthiar film turin acha bok East Lungdar zirna centenary LAWMNA hi September ni le zan atangin zanin thlengman ani a hemi hun chung hian bazar ko na centenary lungphun chu pinu chuni kumza pakhat mi chuan honga zirna a BILKHAWTHLIR zirna a mi masa tele state awarded to teachers 2023 pulal englian chonglot ne na choimoina an hlan ani zirna centenary LAWMNA a hian school education minister his school education department additional director pulal machwana le ser chief DEO pulal lom umaten an troi oma sikul no pangle zirtirtu khotlang shrai tu he khwa a sarkar na thogle zirna a hlotling an choi moite an telani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e